сомонаҳои Оила. Чанде пеш дар сомонаи Facebook матлаберо нашр намуда буданд, ки дар он ҷо дар бораи гуруснакашии ҳайвонҳои ромшудаи боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе нақл карда мешуд. Мо имрӯз омадем барои дубора ва аз наздик огаҳ шудан аз ҳоли ин ҳайвонҳое, ки дар гушаи ҳайвонҳои ромшудаи боғи ҳайвонот қарор доранд. Ва чуноне ки мебинед, яке аз дастпарвардҳои ин гуша ана ҳамин шербачае бо номи ҷимӣ мебошад. ҳайвонҳо дар ҳоли хуб қарор доранд, бо 3 вақт хӯрок таъмин ҳастанд ва ҳамчунин барои ин ҳайвонҳо кормандони махсус нигоҳубини хоса ба назар меоранд ва ҳамеша таҳти назорати хосаи кормандони боғи ҳайвонот ин ҳайвонҳо қарор доранд. Ва ба гуфтаи он нафарон шербачае дар ҳоли хеле ҳам хароб қарор дошт, аммо чуноне мебинед ин шербачае ҳоло дар оғӯши ман ва хеле ҳам ором нишастааст. Оромии ин шербачае фақат сабабаш дар он ки табиаташ чунин аст ва ба ҳамин хотирам ором дар як ҷо менишинад ва бино ба гуфтаи баъзе кормандон шикамаш сер аст, ҷояш хуб аст ва ба ҳамин хотирам шербачае ҳамеша ором ва дар назди одамон бо як тарбияи хубу хоса худро намоён мекунад. Сокинони шаҳри Душанбе ва тамоми навоҳии ҷумҳурӣ метавонанд ки ҳамарӯза омада аз ин гушаи боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе дидан намоянд ва рӯзҳои ҷумъа, шанбе ва якшанбе дар ин гуша барои тамошобинон ва барои нафароне ки барои дидани ҳайвонот меоянд саҳнаҳои аҷоибу ғароӣ бо иштироки жонглёрон ва масакачиёни хеле ҳам бо маҳорат гузаронида мешавад. Ҳатман аз ин гуша дидан намоед. мо имрӯз қати наберачамо боғи ҳайвонот омадем. хеле беҳбудиҳо шудааст, пешравиҳо нағз. солҳои пеш нағз набуданд. тамошо кардем нағз. خیلی بسیار نویگرایی شده است. تعمیر کردم. خصوصا جای شیر پلنگ دیدیم و خوراکاشون و بعد جای خواباشون و جای روفتابهشون باش نقص بهتر. بسیار نقص شده گفته. خیلی بهبود شده است. خیلی تعمیر کردن. رحمت به همین رابطه باغ حیوانات، رابطه حکومت شهر که خیلی بهبودی کردن. طولی همی از 2007 تا این جانب در نگاهبین من قرار دارند. همه وقت تولد کردگیشون رو رام کرده، تربیت کرده به بویا میرسانم. همینها شیرها دست پرورای من خوراک میدهم، تربیت میکنم، کلان میکنم، تازه میکنم. اول اومده البته لباسهایم رو عوض کرده میایم. اول چه خیلی سحر از خوابت میخیزی با امروی کودکت گپ میزنی. البته با اینها هم خیلی از خوابشون بیدار کرده، هم خیلی گپ زده، هم خیلی کارا شروع میکنم. کوشش میکنم، حرکت میکنم که عصبی نکنم اینها رو. اینها هم البته وقتی که من عصبی نکردم، اینها هم البته من رو عصبی نمیکنم. وقتی خوراک البته سحر بیگانی هست کی آورده خودم کارمید میکنم. البته بعد از شستن قفس ها البته باز باید قفس ها رو هم شما میشونید؟ البته قفس ها رو ما میشون. انا اومده خیلی ارکگی کده میشید، پشتی ما رو خار گفته اومده تیار شده ایستاده است نزد ما. نبین مای خارم چقدر که شما دیدید این حیوانچه‌ها همش دستی هست. با این حیوان میباشد که به ضرر ما آنها رو گردانده دیدیم. شما خودتان شاهد اون میگردید که حیوان‌ها در سطح عالی قرار دارد. بچه خودتان می‌بینید شبیه حیوان‌های ما در سطح عالی هست. یگام کمبودی ندارد، بر سر وقت خوراکشان داده می‌شود.